Good afternoon everyone. Yan nasad ko sa balay. Wala pa ko maadto sa store kay kung maadto ko sa store niya. Papamabot akong isuon, mobalik na pud ko nga rin sa balay. So ako lang gipaabot siya kay dunami trabahoon diri sa amuang panimalay. Ako trabahoon dito sa kural sa down nga angay og pahugtan og alambre kay na taya naman na nadugta na. So magpaabot ko sa kung isuon nga maabot. Lantaw-lantaw sa ko sa kilid. Tuyok-tuyok sa kilid, tuyok sa wag, tuyok sa uto, samtang nga naghikay sa among paniod to. Ako ra maging isura nga ako ang sampit og dali-dali. Samtang nag-init ko dihag paniod to namo sa kong isuon, magbidyo-bidyo sa ako nga talantaw sa gawas nga sara maging pagkanindot namang gyud sa adlaw. Kasidlak sa adlaw rong sayo sa kabuntagon. So karon nga nagpaabot ko mag inhale exhale usa ako sa palibot nga grabe gyud pagkanindot pagka presko gid sa hangin basta naa sa bukid nini sa bukid presko kayo ang hangin presko pud kaayo ang malantaw grabe kanindot sa sunset. Wow, tuyok lang ni gilid-gilid tuyok sa tuo hantod nga mabot akong isuon sa amuang bay. Nga nagpaabot in taon ko niya nga maabot kadugay naman in taon maabot ug naasa nakakaron sa amo ang panimalay ug sa ko ang isuon layo ra. So karon luto na ang sudan para sa paniud to awa na andam na daan ang pagkaon maniud to bidaan before may magtrabaho sa ang sudan na mo buwad lang kaling og itlog nga giperito. Yan naparisan na namo nagpaan og naay kape. Awa na daog lang gihapon among trabaho. Busog gihapon before mi magtrabaho dito sa kinaubsang bahin nga mag-ayo mi sa kural nga na dugta. Warga paabot balik lang gihapon ko dirig video balik dirig video left and right lantaw-lantaw sa sunrise nga nisulbong ng taon sa kahayag ni sayo sa adlaw. Sampag kanindot naman gid sa adlaw tan-awon dinhi dapit sa probinsya basta province life sa nindot kayo ang mga nature coconut mango mga plants bisag unsa nga tanong mo naa diri sa mong palibot nindot kay lang tawon permi. Magsigilag lang talantawan na nindot kayo maantod na maghapon lang gid mailhan mailhan or mabantayan nga hapon na padulong nindot kayo kainit makalit na po ning uwan unya grabe din masabot so karon kaya na naman ang akong igsuon ngan hinami sa ubos kinaubsang bahin kay mag-ayo mi dinhi sa nadugta nga kural. While nga naglantaw din sa digawas, magbidyo-bidyo na pod ko sa kilid-kilid padulong sa kinaubsang bahin. Dili na ko mahurot na kog video padung sa ubos, ari na ko kutob og asa dapita. So mo na mong balay. Mo na akong ilantaw diri sa kinaubsan nga habog. Bahala nagsimple din dapita ang panginabuhi basta lang mahuman ang among among trabaho na gamit na mo ang wire para muhuot siya mo ligon kaya nadugta na ang wire nga gibutang sa isig ka kilid. So safety lang gyapon basta nata igsuon na kugihan dali kayo nato masampit dali kay masampit pero udto kay naabot grabe ging udtuhan abot. Grabe, nagpaadabaw kong paabot. So, karon kay na naman siya diha. Magbidyo-bidyo sa ako. Dayon, mubalik ko sa balay kay magbasbas man ko ron dito padong sa ubos. Padong sa kinaubsang bahin. Ako may mulimpyo diha. Ako may naghabas diha dapita. Bisan maskin duha lang ka oras, 3 ka oras, awan na. Malimpyo lang gihapon. Tanawa, limpyo lang gihapon. Itamok na ko ang mga lukay sa sagbot, tamak-tamakan, awan na patay gihapon ang mga sagbot. Sa pagkaron wala gibunga ang amuang coconuts tungod sa nadaot sa kainiton sa El Nino last year. So samtang nga naglantaw-lantaw, balik-balikon ko nig video padung sa ubos, padung sa babaw hantod sa among balay. Mo ning amuang panginabuhi dinhi.
sa amo ang probensya, sa probinsya life. Oh, napalibot sa daghan ko na. Di na lang nako tason. Oh, thank you for watching everyone. Thank you for watching.